नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उड्या जातीय मुसिका उड्या गतिविधि उड्या व्यक्तित्व नाप खला बोला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतेशिया जता इया बुखलिपा उड्या वर्ग द इना तचोय वैचंगु विधि व्यवहार यत कोपालेगु निम्ति सकल उड्या वर्ग यत ठुबु बुडा निंका जना साक्षिन ठुकियात नाला काई ढैगु पलसा कयचन विधि व्यवहार ढैगु उड्या परम्परा सभ्यता व संस्कृति चिंख या नचनगु विधि व्यवहार यत अर्थ ठिका संस्कृति व परम्परा लेंकाटे मागु लेंकाटेगु मुआगु टोटा छेगु या मामा ठा परिमार्जन या नगने शुद्ध उड्या तेगु विधि व्यवहार यत समृद्धित यानते आधुनिकता या नामे विकृति मया ई कथन नु पुस्तायत लुएक नालकागु नु व्यवहार यातन परम्परा रीति मशंक नालका उड्या समाज आर्थिक रूप मिश्रित समाज जुगली सकल उड्या तेस हरेक आर्थिक वर्ग न नालका अपुगु कथन नियम देके व्यवहारिया बले संपन्नता या आडम्बर मवेके अनापसेक आर्थिक भार वैगु ज्यामया मचा बुसाने से ई पाटकय व्यवहार कहे लस्ताए जाखन जोगली लस्ता पंकेगु न मनुया स्वभाव खटैगु लोमंके ठाउँ या ई लुएक ई या बजट या कठ जुठा टक अपुक व बजा इलंगाका विधि व्यवहार कोचाके हु पाके बिचाया जजलपा YouTube channel हो Facebook page पाखे नेना दिया जंगु जाजो उड्यास एपिसोड पेसाओ स्विच हो या जी जाजो न्याकामी सुम्या स्थापित वो उड्यास टीम पाखे जाजो नेना दिया चोपी सकल भाजु मेजु पिन्त दुन्नु ग्लानी से हाना बनाना प लस्कस देसना जना न्याब्लेन थे थाउया जाजो या सुबारम थन हेपुसंगु ए दाजु खमुले थागु मेन याना चना दाजु खमुले छुजक तया हया ए दाजु खमुले छुजक तया हया मफ मफ बोले मफ मफ बोले छुक को बिना वया ए दाजु खमुले छुजक तया या त निबा पाका चिकन बुइका चनुले जी जौ खव उति गेंका जत यत मरे का जौ खव उति गेंका जत यत मरे का जिंदगी अलपुलिना जिंदगी अलपुलिना गन गन वनावया गन गन वनावया गन गन वनावया
बोले मफ मफ बोले छुको बिना एदा जो खमूले छुचक दया खंकोसिता जातु तका मुसुनिला माया वंका खंकोसिता जातु तका मुसुनिला माया वंका पिरया कुको बिना गन गन वनावया गन गन वनावया गन गन वनावया मफ मफ बोले मफ मफ बोले छुको बिनावया एदा जो छका मुले छुजक दया जया संध्या जी का भार्या चती नाना वेका जया संध्या जी का भार्या चती नाना वेका दुख या कुको बिना गन गन वनावया गन गन वनावया गन जका वनावया मफ मफ बोले छुको बिनावया दाजु खमुले छुचक दया हैया दाजु खमुले छुचक दया हैया मफ मफ बोले छुको बिनावया ए दाजु खमुले छुचक दया हैया छुचक दया हैया छुचक दया हैया ठोने पुसंगु ए दाजु खमुले धागु मेढुङ्गा हाकनस्का ज्याजो उडा सन्यना दिया चोपी सकल भाजु मेजु पिन्त जी ज्याजो न्याकामी स्म्या स्थापित पाखे दुनु ग्लानिसे हना बनाना पल लस्कुस्ते चना चिगुठो ज्याजो उडास न्याब्ले बुधबार ठोहे युट्युब च्यानल वैगु जुनी चिगुठो अफिसियल युट्युब च्यानल लाइक शेयर र सब्स्क्राइब याना दिता इनापिना छना नाप चिगुठो हे लिंक फेसबुक पेज एन शेयर जुइगु जुनी चिगु अफिसियल फेसबुक पेज लाइक को शेयर याना दिता इनाप यासे आधासा ज्याजो या दक्लेन हापांगु बचा हाकगु दिपा पाखेउने दिपा ढुङ्गा थौया उडा बिदि बेबार वो उडा बुखन नेने नेपालले फैशन डिजाइनिंग कोर्स पेदया बैचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेया छगुहेजक नमुना कलेज अफ फैशन टेक्नोलोजी या त लुमंका दिछ संपर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 437 72 01 437 72 01 थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंड सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion. जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इ तक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल
प्रधान विषय ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्ति पथ ये टेलिफोन नम्बर 4163500416 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. गनौचित न्यापाय समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापाय लुया लक्षण त न्यापन मो डाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्ति पथ ये टेलिफोन नम्बर 41635004 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. ठोची चाहका गुडी बारुङका हाकनस्का ज्याजो उडासा नेनादिया चोपमी सकल भाजु मेजुपिन्त ज्याजोले लस्कु सियासे आ धासाची ज्याजो या दक्लिन हापाङ्गु बो पाखे वने थौ या दक्लिन हापाङ्गु बो ख उडा विधि व्यवहार चासंची सहकर्मी मेजु प्रेम हिराठुला दर्जु पाखे थौ या उडा विधि व्यवहार नेने सक्षिता जजल्पा विधि व्यवहार व झिगु संस्कृति कठ हनवै चनगुठी नख चख ज्याजोले थौ मेजु रत्न तारा टामरागार जो चाहिँ दिगु तजिल ज्या ढ्याक सबठी दुठ्यागो नेवाटे दिगुड्यो पूजा ढैगु चोसु नेबैतेना बैशाखला वैगु ठिठी सांस्कृतिक नख चख मध्ये झि नेवाटे सहनवै चंगु छगु नख देवजा ख देवजा ते देवाली न ढ्यागु या दिगु खंगो या अर्थकुल वंश पुस्ता आदि ख देगु देव ढैम कुल या बा इष्ट देव ख कुल या देव बा देगु देव या त छिसा नेवाटे स प्रकृति कठ धर्म कठ मूल शक्ति कठ हनवै चना गुडो देव पूजा टका था कुल देव बा इष्ट देव सोना टगु देव त ढै दिउ ख टका था कुल या देव बा इष्ट देव तया तैगु खेले बा ठासे ठ कुल या पिन दाजके जामुना ठोपूजा न्याके उ ख ठोक्न कुल या पिन दाजके जा बा फुकी ते डठी सफु दै चनिगु दया माया बा पुस्ताई लिडसा ज्या चंगु ठो देवजा एत पूजा कठ देन स न्याके बोले कुले छुइ हे कठ या बाडा बिग्न वइ मखो अले लक्ष्मी बास न ज्या चनि तैगु न विश्वास दो आगन देव व देगु देव सक्सा तै आगन देव तै म आगन छे तै जा आगन छे य पिवन छे मजु आगन देव तै म आगन छे न पिट बिजाकी मजु म कुल देव ख आगन देव छे देगु देव न अलग छे तै तर देगु देव छे न खेले न दै चनि देवजा खुनु छे चो म देगु देव य त छे न पिट बिजाका खटे तया देव खेले यंकेको चलन्दो आगन देव देगु देव य त छि नेवाटे सँग ठगु कुल देव कठ माने यनवै चंगुडु बुढी बोले दशा फालवन माटकाठी पूजा जोलन तया पूजा यैसा नख चख बोले भे जीवले न डकले नापा जरे यान तैगु नसा कासाता आगन देव देगु देव यत्न भोटे मागु चलन्दु का मस्ते ई पा म्या मस्त बिया छै बोले ठकुल यामे देव टका आगन देव देग देव त गवे बेटे रुका तिनी मे पिन ठिठी देव पिन त तेगु चलन्दु देगु देव एत माने येगु बार बिहीबार ख उकिन देगु देव एत पूजा आचा या मासा बिहीबार लाका येगु चलन्दु देगु देव एत पूजा या धासा व मनो या ता आयु व भि उसा ज्या चोनी तेगु विश्वास दु देगु देव गबले तक बा लाका व मनो या ता आयु दुख तनावनी देगु देव पाली ला धासा म भि थाई उकिन ता आयु दै चनमा धान्य बा दुख तैगु मडेमा सुख शान्ति दै चनमा तैगु कठ देगु देव एत माने ना पूजा यागु याई देव पूजा ठिठी कठ दु गटकी नछ देवचा न्या देवचा मु देव पूजा लेटा देव पूजा आदि मोनी न्य बा य लगा पारु निसे आमै तक न्याकेगु या त नछ देवचा ढाई गुली दछिया पेको देवचा न्याकी पिनदु ठगु इच्छा कठ न्याकेगु देवपूजा या त न्या देवपूजा ढाई ठो देवपूजा ठगु इच्छा कठ न्याबले न्याको सान्ज्यो
मु देपजारका बुंग देव खटे तसा निसे अर्थात माया ख्वा स्वेगुया कने खुनु निसे कने खुनु बसला ठो पारो निसे न्याना सिठी नख टक न्याकीगु चलन्दो अपस्या डेन्डस न्याकीगु ना जागो मु देपजा ठोय ख ठो पिने नि बा तिथि कठ ठ को कोल्या पिन दाजके जा मुना न्याकीगु ख गुनी गुनी स्या डेन्डस देपजा म न्याकी पिनन्दो ठ छे जक मुना न्याकी पिनन्दो देपजा दैगु तस्क टानेगु इले यान्डगु ठोई दैगु ठिठी लोचङ कैगु इख ठजागु लोचङ मकेमा स्वस्थ ज्या चोनमा दैगु कठन कोल्या द या देगले वना पूजा याना ज्ञान पुसे चंगु परिस्थिति पाखे बचे जुइगु शक्ति प्रदान याना बी दैगु कठन देगु द या त पूजा आज याना देवचा हने ज्ञान वइ चंगु दो देवचा न्यागु डकले लिपांगु नि सिति नख छन्य न्य टक ख सिति नख देवचा या डकले लिपांगु नि ख ठोनी खुनु सुया देवचा मडो बा देउ पूजा द्वा वनि मख पिने देउ पूजा नि मसिल ढासा अजा पिने फुक्स्या न्याकीगु चलन्दो ठोकुन देवचा न्याकी पिने सिति नख या तिथि कठन चटा मड नाप वो या ठिठी ताजे तया पूजा या हलन जलन जना देउ खेले वना देगु देउ त पूजा याना छे भे न वइ बिन्दुसा गुलस्या ठ छेजा पि मुना देउ खेले वना भे ने गुन ये देगु देउ या था वना ठोक द पूजा यागु भे ने गु या त छगु कठ छम पूजा न ठागु या दे पूजा छौ कठ या गुठी ख ठ कोल या पिन दाजके जा पिसा पालम पा फया न्याके गु याई दे पूजा पा काई मेसे देवचा न्याके त मागु डको हला जलय बन्दोबस्त यागु याई देउ पूजा हनेगु चले छन न्य बा देउ पूजा नापा नि खुनु छेला बो यागु ढैगु छौ कठ शुद्धिकरण यागु ख छेला बो या ढुनकी देवपूजा कोमचा तले देवचा या दुज पिसा पिने ने मजो पिने न्यने लागु नल ढासा छे छु कठाया बाग्न बिग्न वइ तैगु विश्वास दो बहुमस्त थ छे चाइ हुन मटे अठाई छेला भोया कने खुन देवपूजा या मु नि ख ठोकुनो सुठे देगु देव तै उठा पालाया बा ठकालिया छे देगु पूजा दुहा वना चोम्पिन दुजट वना देवपूजा या त यचुको शिला स्वा छाया सिनटिका देव त खटे तया छापी ढुंटु ब्याच्याका ठ गुरु पुरोहित त्याज संकल्प याका देख पिटया ठ गुडटी कट ढिमे पुस्या ढा चिछु तिन्छु खि पछिमा कान्टान डबडब ठाना झझ ढाक ठाकुली निसे फुकी दाजुके जपि छेखापट्टि मटी कल जना छया फुक जपि दय लुलु डुगु छमन जना वनिगु चलन्दो अलि मिस्ते झझ ढाक वस पुना तिसा देख लुलु वनिगु याई विशेषना अपस्य देवचा वनिबले ट्वा जन मुहाली पुइका कान्टान डबडब ठाना डुक्चा जना वनिगु चलन्दो तर ठाउँकुने ठो मुहाली पुइका वनिगु चलन मोजक सायाना चंग हुने ठुगु हुने दुगु जना देवचा वन चोम्पिङ खङ्के आफुले जुइ ढुङ्कल ट्वा जन मुहाली पुया वइगु सल भूत पिसाच दुराट माट चिलावनी ढैगु विश्वास दो देउ खेले ठेन्की देउ दय त कुल्या पुर्खाइ नाम ठ गुर्जो मोनी फया पूजा यागु याई बलि बिगु प्रथा दुपिसम बलि बिगु याई बनी भेनेबले बलि बिउमा पस्यागु छयागु बोटी सिकाबो ढका कागु याई देवचाबले म्यामस्त पिनामस्त ठाठागु चलन कठा देउ खेले यंकेगु चलन दुपिनडु मडुपिनडु पूजा वो बलि बिगु ज्याको चालकी दुटिनेगु ज्याजुई दुटिनेगु ढका मचा जंको बा जानकेगु कचा टंको पि मस्त व नो इ पायान हापि बहु मस्त झो छुका ठगल नकिन लस्कु स्याना दुटिङ याई दिगु पूजा मस्त दुटी पिसा ठठगु इच्छा कठ मरिचरितेगु याइसा इ पाया नापांगु दे छको पम्चा या ठचे पाके वो यागु किकिङपा खे सग किस्ली तया वस जोल नसा जोल ठिठी हलन जोल तया पूजाको छया हे मागु चलन नडु नाप ठटे दुटिनेले पूजाको नाप डुगु छम्न तया हे मागु चलन दु तर ठाउँकने बलि बिगु प्रथा मड्या वंगुली डुगु तया हेगु चलन न मड्या वन ढुङ्कला अले ठ छे न छया हेगु ठिठी हलन जोल ठकाली नकिन पम्चा टेट ल लागु याई ठटे देगु दिय या ठा दुटिना नोपी मस्त वो बहुमचाट कुले दुठ्याकेगु याइगु ख दुटिनेगु व सक्सा दिय या त पूजागु कोचालकी थकाली निसे छसी कठ फेट्ना गुर्जु मोनिस्न टिका ठ गुरिटी कठ
प्रसाद रूपे ह्यांगो कोखा छपछपो स्वाचकोचको सटोचकोचको बिव सक्सिना दक्षिणा बिया गुर्जियाट भागियाई देवजाय वैपी मिस्तेट थाकाले नकिन प्रसाद रूपे भुयुसिनल सिन्चाटे गेगुयाई अलि समय जोल गटकी 7 बजी हाकुमुस्या पालो छेला एला ठो व चटामरे टया सक्सा समय बजी नै देवजबले मेमेगु मर्जई सिबे चटामरे मरेका मगा छाडास चटामरेटा मु मरि कठं कैटगदो चटामरे ढैगु छि नेवाटेगु मौलिक मरि खसा लक्षणीय छि व सक्सा तस्क यगु मर्न ख चटामरे नाप अजुस्वा जाकितया आसन देका उकि ड्यनि छेन हयम दिग्दयट खट कोकया बहनी लिट बिजाकिट खटेटे मट्याटले आसने टेटे उयै चटामरी आसन लागु जुगली अख न्यख सिडेको छुइमा देगु पजाबले जक मखो ठिठी ड्यपिनिगु जात्रायन ड्य गुजम ख उहे उन छिना चटामरी डेकेगु याई तर देगु पजाबले ढासा टुयुगे चटामरी छागु चलन्डु चटामरी ययटे छुइ मजुगुली चटामरी छुइ सपी माला छुइकेगु याइगु ख समय बजिने कोचालकी बहनी भए ने मट्य तले छेखा छम ठकालिपि चोना सहल ब्याकेगु टका देउ पजाइ व्यवस्था छुज्वेक्वे या मागु बा लापं कागु बारे सहल ब्याकी सहल कोचालकी बहनी भए नैबले न समय बजी नैबले ठे ठकाल निसे छसी कठम फेटना ठिठी घासता जोलन तया ड्यबो तया थापि न नेगु याई भएने कोचा न्य पशुबली बिपिने उम पस्या छ याट च्याबो ठला सिकाबो ढका ठकाली निसे ललागु चलन्डु ठोसिकाबो छे याइपि बा दिउ खेले याइपि नडु तर देवपूजा ढका दिउ खेले याइगुली सिकाबो अपवसिया दिउ खेले यागु याइ सिकाबो याइगु नियम दकुस्या छौए कठं खण्डु सिकाबो याबले ठकाली निसे छसी कठं चामेस्तो पस्यागु छ या बटी बोठला ठोक्टम बिगु चलन्डु गठिके मिखा निग जव मिखा खौ मिखा नाप निपा जव नाप खौ नाप वाकुढी निधि जव वाकुढी खौ वाकुढी ठुना ना छपो मे छपो अले छुका प्यो ढका निप्यो न सी ल लागबी सी मठा पेन लाछको छको बी सी नाप ड्य ठा खेले छानागो खे लान हया काला चबा ढका छको प्रसाद कठ बिगु न याई बलि बिगु प्रथा मोडु पिने खेसग कागु चलन डुपिन डु सिकाबो कोचालकी देवजाय पाबो काइमो व बिमेसा डठी काल बिलिया जाजुई मेगु दे पाबो काइम व ठोगु डया पा कोचा मेसित चुलुन चुटया गुर्जो न्ह्यने मच्चाका पाबो ललाई पाबो कोचालकी दिउ ख पजान कोचाई दिउ ड्ययाट आसन कोकया खटेटया ढुढ पैचाका डुहा पट्टी ड्य पुजाना दिउ ड्ययाट विधि कठम पुजायना बलि पिया लस्कोस्याना डुकया ठगु आसने बिजाके ढुङ्का डक्कोसित बिदा बिया छै देवजाय कने खुनु याट कुलागटाइगु कुल ड्य बा कुल छे ख कुलागटका कुल छे देवजा ढका आग खलटे कुल छे चोना देगु ड्य पुजायना पाला म फेन्याकु ये देवजा कोचाका कने खुनु जाबो ढका येगु चलन्डु तर ठाउँकोने ठो चलन मड्याउन जाबो या कने खुनु देवजा खलटे ल्यौ पुल्यौटया फेन या ठगु छे लेहा वनिगु याई देवजा खलटे देवजा कोचाका फेन या बाय वनिगुली ठुकियाट बा फेन ता देवजा ठोक्टम कोचाई ठजाकु त जिगु देवजा आ ठुक्ट मन्या कुसे अपुको न्यायको याना हैचंगु खण्डु ठटे जोया छटा हुने छेज पिन ताटा पाको चौमना चंगुली खसा मेगुटेगु दिउख्य न आ नापथे चक मजै ढुङ्गल ठिठी समस्या बा पंग बन्न वइ चंगुडु गठिके सभा सुगर मडुगु लयगु व्यवस्था मडेगु जोरेयगु ठा भेर नगेगु ठा न मडेवन ढुङ्गल देवचा वनिबले नापा मिस्ते झज ढाक वस पुना टिसान्तिया ड्यखय लुलु वनिगुया तर ठाउँकने डेया लकस याना ठटे टिसान्तिया वनिगु इन मखे ढुङ्गला लिसे मनुटे लिन मला उकिन देवजा एटा अफको व चिहाक याना न्याकेगु न्याकोगु तर छिस ठगु कुल्य कीर्ति टयटेगु निङ्की खेले वना डेन्डसन देवजा न्याक वनिगु चलन तस्क बालागु खंक
देउ खेले ठिठी पंग बा समस्या त बोलन चंगु दुसा गुक्ता याना यंकुसा ठुकिया समस्या व पंग चिका छेपै दैगु खे ची सक्ष्या वाचा के मागु खनेदो यको सुबादे सनाजना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला दर्जु या त वेकना छि सक्कसित थौया उडा विधि व्यवहार कना दिला नाप छिकपिन तन छुन विधि व्यवहार यु बारे कने मनदुसा चित सुचा बियादि त इना प्यासे जि गुठो अफिशियल युट्युब च्यानल हो फेसबुक पेज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब याना दि त इना प्यासे आ हाकन सक बच हाक गुडी पापा खेवने दिपा ढुंगा थौया उडा बुख न्येने नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेय छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमंका दिछ संपर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 437 7201 437 7201 उफ थस्या वस्या है बलगा वेला टाइगो थटे याना तो नाम जिल चासा छक फुल बडी चेकअप या वनेनु गले क्यों नि उडका ठिकै गा बसिवला मकोटाया जमले दुगु सुविधा सम्पन्न गु ग्रान्डी सिटी हस्पिटल डंक बालाक फुल बडी चेकअप याना चंगदु हजुर शनिबार या विशेष पैकेज 5560 वंगु बेसिक पैकेज आ 2500 जक नप 13440 वंगु बोन मिनरल सिटी स्क्यान नप दुगु स्पेशल पैकेज आ 5000 जक मौका या फाइदा का दिशा फुल बडी चेकअप थथे याना दिशा ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौँ टेलिफोन नम्बर 4163500416 4163700 थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगया नीति थोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर नुगया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. ठोच्चे चाहका गुडी पारहुंगा हाकनस्क जाजो उड्यासा निना दिया चोपी सक्कल भाजु मेजु पिन्त जाजोले लस्कुस यासे आधा साची जाजो या मेगु बो पाखे होने थौ या मेगु बो ख उड्या बुख उडा बुखयु बारे ध्यागु खसा उडा बुख धैगु जी उडा त दुने जियाजंगु गतिविधि बारे ध्यागु ख जी उडा त दुने न विभिन्न पुचाले छुछु ज्याख त जियाजंगु दु अले वो पुच त गेना न्ह्यने वना चंगु दु धका उडा बुख पाखे सक्कसित कनेगु ख चासन जी सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला दर्जु पाखे थुसिया उडा बुख नियने सक्सित जजल्पा आन्याना दिसं उडा समाज विशेष इनापो उडा बुख सामाजिक विधि व्यवहार सुधार या सामाजिक आर्थिक सुधार या यंकीमा आगु खैट सक्सिन ठुइका ठुक्न छला यंकीट उडा समाज इनाप बहुमता हेट गए छेबले उडा समाज ढार्न कठ अपोलो निपा किस्ती बडे याना मटे बहुमचा डुका टुंका गए साके बले वो जिलाज डुचा के बले छु कठ या उपहार मबी बहुमचा काट लसो हुनुबले चिगु उडा संस्कृति कठ डुचाके बले टिनी ससले नाप्लाक ढुहा वनेगु चलन जोगुली विवाह ये मम्मी जन लसो वनेगु चलन मया मे मचाइ त ख्वासो हुनुबले निपा किस्ती अपो बढे याना मटे बहुमचा लिरालु वनी बले छेज पिवो पाजु खाला पिन्सा जग उपहार बिगु या गुर्जु पिन्सन ठाउँकने म्यामचा पिद्बी बले मा बौए लाटे म्यामचा लाटा करवा लढाका कन्या डान्डका पाठ बना याकेगु यानवै चंगुडु ठो उडा टेगु चलन मखो उडा टेगु चलन टेगु म्यामचा पिद्बी न्य माजु ज्या व मसा म्यामचा थने ढुंका
म्यामचा ठ माया लाटे गे बिका गुर्जु पाठ बना लागवे बिगु ख ठुक्ट लडा ह्याका कन्यादान मयसे ठगे नापा निसेय संस्कृति कठ माइट लागवे क्याकेगु चलन या ठुक्ट उडा समाज न्याकोइ चंगु बिति व्यवहार यात सक्ष्ण नाला उडा समाज यात ग्वाली आन्दी दैगु दुनुगल निसे पल्सा कया आ उडा बुख उडा समाज नुगु जस्ना पुचैत दशी पौल लाट 2082 साल वैशाख 6 गते कसा खेले जुगु उडा समाज गुको गुट मुजाय छोले समाज नुगु जस्ना पुचै निन्ति लेज्याइना ट्यापिन्त दशी पौ बिगु ज्या ठाउँगने जुगुडु ठुगु जस्ना पुच स्वयंभू रत्न तुलाधरिया संयोजक दुए पुष्परत्न तुलाधर व प्रफुल्ल कमल ताम्राकार दुज दुठ्यागु लेज्या पुचलन लेगु ज्या जुगु खसा वे कपि जाना हे दशिपो बिगु ज्या जुगु ख ठुगु जस्ना पुचले नाय डाक्टर रूप ज्योति कसा निर्विरोध निर्वाचित ज्यादि गुडु ठुक्ट हे मिसा दुजले रजनी ताम्राकार मिसा रत्न कमल कंसाकार व सुमित्रा तुलाधर लेज्या निर्वाचित जो गुडुसा स्वतन्त्र पाखे भवानी तुलाधर शोभा लक्ष्मी तुलाधर व डाक्टर अनुप श्रेष्ठाचार्य पी निर्वाचित ज्यादि गुडु ठुक्ट उडा समाज गुंगु ठरिया चिगु खल पुचा पाखे डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर दिव्य रत्न स्थापित प्रमोद मान सिंह बनिया ज्ञानेन्द्र तुलाधर ज्ञान राजा शिखराकार गौरी शोभा सिन्दुराकार नील कमल सेलालिक सबिन वीर सिंह कसा कनकराज शिलाकार व शान्त मुनि ताम्राकार निर्विरोध निर्वाचित ज्यादि गुडु ठुक्ट निर्वाचित ज्यादि पिन्त लेज्या पुचया कजी स्वयंभू रत्न तुलाधर दशिपौ ललान दिगु ख ठुगु लेज्या जाजोले बोटी कापिन्स आय नोगु जास्न पुचल क्वाट्टुक ज्यायै दैगु पल्सा कया दिगुडु न्यत तुलाधर समितिया च्याकोगु टमुजा न्यत तुलाधर समितिया च्याकोगु टमुजा वनेमा कवय भाजु दीपक रत्न तुलाधर ज्या नेतृत्व नुगु जास्ना पुचा गठन यागु ज्या नेपाल सम्मत 1145 बस्ला द्वादशी शनिबार 2082 साल जेठ 10 गते खुनु जोगुडु समितिया विधान कठं खु कव पाखे निमय ल्याखे छय हपि लेया छोपी छिन्यम प्रतिनिधि पिनी डठी ठाउँ ठाउँ सहल ब्याका पद विभाजन जुगु ख ठुगु नुगु जास्ना पुचले नाय दीपक रत्न तुलाधर वनेमा कव नोको अशोक रत्न तुलाधर ट्याङ्ग कव मु छान्जे अमर सुन्दर तुलाधर टुन्छ कव छान्जे सुनिल मान तुलाधर किलाग कव डाँभरी दीपक रत्न तुलाधर पसननी कव लिउ डाँभरी सूरजधर तुलाधर टुन्छ कव प्रचार प्रसार छान्जे हिरोज तुलाधर क्वाट्च कव पि ज्यादि गुडु ठुक्ट हे उगु नुगु जास्ना पुसले मु दुज पि ज्ञानेन्द्र तुलाधर ट्याङ्ग कव सोभियत रत्न तुलाधर पसननी कव प्रवीण वंशी तुलाधर वनेमा कव सुनिहेरा तुलाधर क्वाट्च कव गौतम रत्न तुलाधर किलाग कव पि ज्यादि गुडु जास्न पुचा नुडा जुइ ढुङ्गा पुलाङ्गु जास्न पुचा नाय सर्वज्ञ रत्न तुलाधर मु छान्जे ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर व डाँभरी ईश्वर काजी तुलाधर जुपिस नुगु जास्न पुचा एउटा विधान कठ आवश्यक फुक्क जोल बुझ बुझार ठिन यान दिगु ख ठुक्ट मेजु रिमा तुलाधर या नाय सुइ न्यट तुलाधर मिसा पुचा यान नुडा जोगु ख चित्तधर हृदय स्मृति संग्रहालय उलेजा नेपाल भाषा साहित्य खय टस्कहे लोकवाम कवि केसरी चित्तधर हृदय सचिव छिङ्गु कोगु बुढी हनेगु झोले चित्तधर हृदय स्मृति संग्रहालय उलेजा जाजोय मु पहाये महानगरपालिका 18 वडा नाय नुछिकाजी महर्जन नेपाल भाषा परिषद छे नेपाल सम्बत 1145 बस्लगा एकादशी विक्रम सम्बत 2082 साल जेठ 9 गते शुक्रबार यानडी गुडु ठोय जाजोय चले मेजु सरस्वती तुलाधर चय दिगु सफु मोटी लक्ष्मी उपासिका व्यक्तित्व व कृतित्व या चिकी फेनेजा
प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर याना दिगु ख नेपाल भाषा परिषद या छान्जे पुष्परत्न तुलाधरिया सभा नाय श्री न्यागु ठुगु ज्याजुले परिषद या मुडुज श्री राम श्रेष्ठ लस्कुस नुजु बिया दिगु ख कवियत्री प्रतिसरा स्यामी न्याक दिगु उगु ज्याजुले चित्तडर हृदय स्मृति संग्रहालय या परिचय परिषद या डाँभरी मङ्गला कारणचित बिया दिगु ख सफो चोमी सरस्वती तुलाधर न ठागु नुग खम्पङ्का दिगु उगु ज्याजुले नेपाल भाषा मिसा खलय नाय धर्मशोभा तुलाधर पिन्तुना नोचु बिया दिगु ख उगु ज्याजुले पिट बज्या जुगु सफो हेट कया प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर टागेके सफोय समीक्षाय लिसे मोतीलक्ष्मी उपासिकाय व्यक्तित्व व कृतित्व हेट क घना ठागु नुग खटय दिगु ख कवि केसर चित्तडर हृदय किपा स्वा देछाया न्यागु ठुगु सभा ज्याजो या मु पहा नुछेकाजी महर्जन नेवाटेगु अवस्था हेट क घना ठागु खटय दिगु खसा ज्याजो या अन्ते परिषद या दुज विमल प्रभा वज्राचार्य शोभा नुचु बिया दिगु ख मु पहा पाखे टुवा दिवाचाका न्यागु ठुगु ज्याजो या अन्ते सभापति ठास ज्याजो या सभापति ज्यादिम पुष्परत्न तुलाधर ठागु खटया सभा कोचाका दिगु ख संग्रहालय या उलेज्या ढुङ्का उपस्थित सक्सेना संग्रहालय अवलोकन यागु ज्यान जोगु ख ताम्राकार मिसापुचा पाखे लालमोहन डेकेगु तालिम ताम्राकार मिसापुचा पाखे मरिचर्या झोले तस्क सागु कठ कैटागु लालमोहन डेकेगु तालिम नेपाल सम्बन्ध 1145 बछला गाट त्रयोदशी 2082 साल जेठ 12 गते सोमबार पिगननी बिगु ज्याजुगुडु मेजु प्रेम हिरा तुलाधर पाखे तव मिसापुचा या ज पिन्ट ठुक्ट तालिम बिगु ज्याजुगु ख उगु तालिम या झोले बच्चा डंगु सभा तव समाज नाय सूर्य रत्न ताम्रा कारण बच्चा डंगु नुग कना दिगु ख तव मिसापुचय नाय प्रफुल्ल कमल ताम्रा कारण उगु बच्चा डंगु सभा न्याका दिगु ख ठोगु बच्चा डंगु सभा ये प्रशिक्षिका मेजु प्रेम हिरा ताम्रा कारण लालमोहन गठियाना डेकेगु ख व लालमोहन डेके छुचु खाद्य हलन्जुल मा ढैगु बारे न कना दिगु ख नप वेगेलन डेकेगु तरिकाय बारे न सभा कना दिगु ख वेगेलन लालमोहन डेके खोवा चिनी घ्य छुचु मागु ख कना दिगु ख सा उकी मध्ये डक्ले अप खुवा मागु ख कना दिगु ख भजा जग छुचु तया खुवा या पाखे हे लालमोहन डेकेगु यानमन ढासा लालमोहन साइगु खन कना दिगु ख ठुक्ट सभा कोचाका लालमोहन डेके खुवा न्यागु तरिका खुवा पाखे लालमोहन या गो डेके तरिका वो लालमोहन घेले छुइगु तरिका वो घेले लालमोहन छुना चुनले घ्य संकेगु तरिका वो मिया राप बारे न प्रयोगात्मक रूप सेने कनियान दिउ ख ठुक्ट लालमोहन डेके वो सेने ज्याजोले ताम्राकार मिसापुचा पाखे उत्साहजनक प्रयोगात्मक रूप सेकेगु ज्या यागु ख नेवा भोजे लालमोहन या टजिगु मरिया रूपे क्यागु यान्ट गुडु मेजु सिस्ना कंसा कार्य सफु पिडन श्रेष्ठना कंसा कारण चोयादिगु लिचिबी इया बुद्ध धर्म या स्वरूप शीर्षक या शोध प्रबन्ध महा गुरु बद्रीरत्न वज्राचार्य अनुसन्धान कोश पाखे नेपाल सम्बन्ध 1145 बछला घाट त्रयोदशी 2082 साल जेठ 12 गते सोमबार छत्रपति पार्टी प्यालेस उलिजा जोगुडु बौद्ध विद्वान एवं प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य नेवा न्हेलवा मल्लके सुन्दर नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय प्रमुख राजनलाल जोशी सभासद शैलेन्द्रमान वज्राचार्य सोच सफो या चोमी कर्ण साक्य पिसा मंका रूप सफो विमोचन यान देगु ख सफो चोमी मेजु श्रीष्णा कंसा कारण ठागु सफो पिडंगली लस्तान पंका देगु दुसा ठुगु सफो पिकाट थी कठ तिब पिका कयाट सुभा बिया देगु दु वेक मेजु श्रेष्ठना कंसा कार्य सफु चोय दिगुली वज्राचार्य अध्ययन मण्डल पाखे सुभा पाउन देछागु ज्याजोगु ख उडा समाज जेठ 23 गते 12 टैगु
उडा समाज गोसाले ठोया वेगु जे 23 गते 12 तैगु जाजो डुगुली भोटिकागु इच्छा डुप्स ठ मस्तेगु ना याक्न दुटिना दिदस उडा समाज इनाप यागु दु स्वापु या निन्ती सुमित्रा तुलाडर फोन ल्या 9841 60 22 55 भवानी तुलाडर 9841 31 67 17 व उडा समाज ज्याको 015 31 62 33 असने स्वापुटय दिदा इनाप यागुडो उडा समाजे डमुजे न्यबोगु प्रतिवेदन या निबो देन्दस यागु ज्याजो ठोय वंगु 2082 साल वैशाख 6 गते उडा समाजे नि छको डमुजा देन्दस यागु ज्याजो कठन टक्ले नापा उडा समाज डमुजा कसा टरङ गुठिया कसा खेले को जोगु जुल मंका 12 टेगु ज्या देन्दस यागु ज्याजो कठ मंका 12 टेगु ज्याजो ठुगु सोड यंक न्याकगु जुल लु डाबरी मेजु सुमित्रा तुलाधरिया कजिसुई ठुगु सोडया 12 टेगु ज्याजो उडा छे जोगु ख स्वाया पुनिया देव चाकेगु ज्याजो उडा समाज गोसाले जुइगु ठुगु स्वाया पुनिया देव चाकेगु ज्याजो सोड यंक हनेगु ज्याजुला ठुगु सोडे दुने नापांगु दया 2566 कोगु स्वाया पुनिया सचिव चेपा देव चाकेगु ज्याजो शिखराकार समाज पाखे जोगु ख अठे 2567 कोगु स्वाया पुनिया देव चाकेगु ज्याजो तव समाज पाखे जोगु खसा 2568 कोगु देव चाकेगु ज्याजो स्थापित खला पाखे जोगु ख यस ई ताला पिन्त हनेगु ज्याजो दैन्दस या मागु ज्याजो कठ यस ई ताला पिन्त हनेगु ज्याजो न वंगु सोड यंक जोगु जुल संस्थागत दुज प्रमोद मानसिंह बन्या व युवा पुचाय मंका कजी सुई न्यागु ठुगु ज्याजोले 2079 साल 2080 साल व 2081 साल सोडेंग ग्रांडी सिटी अस्ट्रेलिया सभा कक्षे जोगु ख 15 बिगु ज्याजो देन्दस यानवै जंगु ज्याजो कठ गोला गाट्रदसि खुनु जिगु ठुगु 15 बिगु ज्याजो न ठुगु सोडेंग यानगु जुल छान्जे दिबी रत्न स्थापित या कजिसु जोगु ठुगु ज्याजो अस्ने जोगु ख नोडया लस्ता पिन्टुना रैली वनेगु ज्याजो न ठुगु कार्यकाल सोडयंक वनेगु ज्याजुला अथे हर्ष रत्न लक्ष्मी प्रभा लुमन्ती दिवस व उडा म्युजियम या बुसाड देन्दस माघ या 1 गते घचक सनो खुनु न्याकेगु जोगु हर्ष लक्ष्मी प्रभा लुमन्ती दिवस या नापौ उडा म्युजियम या बुसाड न ठोये सोडयंक हनेगु ज्याजुला उडा समाज उडा म्युजियम या मंका गोसाले जुगु ठुगु ज्याजो अस्ने उडा छे जोगु ख सोडे छको यागु ज्याजो ज्याठ जिठी मुना ज्याजो उडा समाज पाखे सोडे छको यागु ज्याजुले ज्याठ जिठी मुना ज्याजो ठुगु कार्यकाल निसे न्याकागु जुल ठोये चोले ठुगु ज्याठ जिठी मुना ज्याजो 2080 साल जेठ 6 गते शनिबार खुनु नापांगु ज्याठ जिठी मुना ज्याजो यानगु जुल ठुगु नापांगु ज्याठ जिठी मुना ज्याजुले निसा वो चे खुम ज्याठ जिठी पिन्त बोटी पिसा बोटी कागु ख छान्जे भाजु दिबे रत्न स्थापित या कजिसुई जोगु ठुगु ज्याजो नयाँ बजार मल्टी भेनुई जोगु ख संगदान ज्याजो सोडे छको यागु ज्याजो संगदान ज्याजो न ख ठुगु संगदान ज्याजो ठुगसी 2081 साल फागुन 3 गते शनिबार कुनु आनन्द गुटी बिहारे जोगु ख ठुगु ज्याजुले मुक्क भन्टे व गुरुमापी सोस व नियम डुगु ख सोडे छको यागु ज्याजुले उडा मुना व फूड फेस्टिभल ज्याजो ठुगु कार्यकाले या मफुगु जुल ठुके निन्टिन ठुगु ज्यास्ना पुचा पाखे क्षमा फनागु जुल ठुगु फुक ज्याजो त लिपा वइगु ज्यास्ना पुचा पाखे निरन्तर राबिया न्याकडी नाप पु मौंगु ज्याजो न पुवंका दी दैगु पल्सकया उडा समाज मेगु ठीठी ज्याट उडा समाज पाखे डेकोगु कर्ण देपिया डठुयागु छिटा संगुले उक्याट पुवंक पिया हाक्न नोगु डेकेगु ज्याजुला
खला पुचले जुगु ज्याजो या बुख हेगु निन्ति सम्बन्धित खला या संस्थागत दुजय त जिम्मा बिउगु जुला डाँभरी या त ग्वाली कथा बाजु सुगन्ध सिद्धि तुलाट रेट लेखा परीक्षक या पदे नियुक्ति आगु जुला उडा समाज जस्न पुचले युवा पुचै छम प्रतिनिधि संस्थागत दुज कथा दुठ्याको जुला उडा समाज या स्थापना काल निसे आटक या फो डकुमेन्ट या त डिजिटल या गुज्या जुला उडा समाज ज मसिका पौ या दस्तुर डा नेटका कहि चंगुली आ या परिस्थिति कठ सचितका या गुजुला उडा छे बालन चना चौ म्युजिक सामान पसायट नापा डेन्डस रिन्यू या न वइ चंगुली आ निदे छको रिन्यू या गुन निर्णय जुला उडाटे दुनी कव दुसा खल मडे चोम्पिनिगु नुगु खल निसोनिगु निन्ति ज्वाबा कव ख कव चोकाचे गल्ली कव यटका बा कव टुन्चे बा कव टनलाची कव व महाबो कव प्रतिनिधि पिन्त सटा छौ खल डेकेट कोट या नौ ख तर ठुगु जास्ना पुचा पाखे पुवंगे मखंगु व पल्साडो नुगु जास्ना पुचा पाखे पुवंगी धैगु उडा छया सुरक्षा या त ध्याने तया matne नयगु रेलिङ खापटेगु ज्याजुला उडा छया संगु टॉयलेट भिंकेगु ज्याजुला वावै ब्ले उडा छया कसी तस्कन जोगुले जस्तै पौटेगु ज्याजुला उडा छे तस्कन लय अभाव जुगली बोरिङ याना लय आपूर्ति यागु ज्याजुला उडा समाज या नियमित मुज्या सोला छको सल्लाहकार भाजु मेजु पिन्त वना सल्लाह सुझाव कागु ज्याजुला उडा टेगु संख्या मुक्क गुली दुटैगु सिकेउ निन्ति हाक्न मिल्या कागु टैगु खैत न्यठनागु जुला तर ठुगु जास्ना पुजा पाखे पुंगे मफुगु वैगु नुगु जास्ना पुजा पाखे पुंगी टैगु पल्सकया सामाजिक सञ्जाल पाखे मिसापिनिगु चरित्र हत्या धार्मिक सहिष्णुता जातीय पे सद्भाव भाषिक मान्यता व संस्कृति ऐक्यबद्धता या त ट्वाठलेगु शान्ति व सुरक्षा आँच वइगु कथा या गतिविधि प्रचार प्रसार ज्या चंगु या त विरोध या कथा उडा समाज पाखेन छगु विज्ञप्ति पिठनागु जुला ठोय वंगु 2081 साल भाद्र 11 गते उडा समाज डाँभरी मेज दिव्य लक्ष्मी कसा मडु सक्सा सुगे जुल ठुगु डाँभरी या पंगु ठासे भाजु शान्त मुनि ताम्रा कार्याट नियुक्ति यानगु जुल नाप सकल सल्लाहकार भाजु मेजु पिनिगु उपस्थिति मडम डाँभरी मेजु दिव्य लक्ष्मी कसाय लुमन्ती वे कया किपा स्वा छागु वो 1 मिनेट मौन धारण याना शोक प्रस्ताव यागु ज्याजुल तस्का वावया वोगु खुशी बालो छेटे जुबी बाडी पीडित उडा पिन्ट हपा कम्ती पाखे छिडो तक्का ग्वाली यागु ज्याजुल नापं खुशी बालो छेटे जुगु सुलक्षण कीर्ति महाबिहार या त सकल जस्ना पुचा पाखे देवलाना ग्वाली याना हुजुल युकुयकु सुबादे सनाचना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराठुला दर्जुया त वेकन छि सक्कसित थुसिया उडा बुख कना दिल नाप उडा बुख पुचया तन सुबादे सनाचना वेकपिन्छ थुवायागु बुख त मुना ग्वालियाना दिगुली अथे हे थो बुख चया ग्वालियाना दिम भाजु सुगत रत्न सिन्दुरा कार्जुया तन युकुयकु सुबादे सनाचना नाप छिक पिन्तन यक्कुयकु सुबादु जिगुठो ज्याजो उडास नेना दिगुली अथे हे छिक पिन्त जिगु ज्याजो गथे ताल नाप सल्लाह सुझाव छुबी मन्दुसा क्वे कमेन्ट बक्से कमेन्ट याना दित या चित डाइरेक्ट मैसेज याना दित इना यासे जिगुठो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वो फेसबुक पेज लाइक शेयर व सब्सक्राइब याना दिल धका भला साका से जी थौया ज्याजो न्याकामी सुम्या स्थापित थौ नेपुसंगु स्वयंबुया त ढागु मेनिङका थौया त बेस सुबा छुखा छंगु नामे जो धारे गनख छंगुगा छुखा छंगु नामे जो धारे गनख छंगुगा लोइक छेने छुन
छुखा छङ्गु नामेजु धारे गनख छङ्गुगा छुखा छङ्गु नामेजु धारे गनख छङ्गुगा नैक छेने छुना बिरे लालु पाटे स्वा स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त खनेवा येल मेजु छला सोसो था छ हे जक खा मस मस काम मेजु छला मा बन धाम थे हे जो भस्यु मक्खु तास्यु मक्खु मस्यु छङ्गु थाबा भस्यु मक्खु तास्यु मक्खु मस्यु छङ्गु थाबा गुली जक मचा मचा खनेवा त मिखा भा स्वयम्बुया त भस्यु मक्खु तास्यु मक्खु मस्यु छङ्गु थाबा भस्यु मक्खु तास्यु मक्खु मस्यु छङ्गु थाबा गुली जक मचा मचा खनेवा त मिखा भा स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुला ए वदैला भाजो छ धक्सिक माथे छ ल्युल्यु या गेले सोय मनिसंका छोया तेना छ मने छता मुतुई छता निदा खल्या मसाजी मने छता मुतुई छता निदा खल्या मसाजी स्वा छफो बितवया मति नया छी स्वयम्बुया त मने छता मुतुई छता निदा खल्या मसाजी मने छता मुतुई छता निदा खल्या मसाजी स्वा छफो बितवया मति नया छी स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त खनेवा येल मेजु छला सोसो था छ हे जक खा मस मस काम मेजु छला मा बन धाम थे हे जो चाकु माकु खला नाच हे कवे मते दा चाकु माकु खला नाच हे कवे मते दा सुला सुला नखया डरा के कवे मते दा स्वयम्बुया त चाकु माकु खला नाच हे कवे मते दा चाकु माकु खला नाच हे कवे मते दा सुला सुला नखया डरा के कवे मते दा स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुला ए वदैला भाजो छ धक्सिक माथे छ ल्युल्यु या गेले सोय मनिसंका छोया तेना छ मिस्ता धैपी थते खा तस्का हे पहकैपी मिस्ता धैपी थते खा तस्का हे पहकैपी मन मन एक सान मुतु मय धैपी स्वयम्बुया त मिस्ता धैपी थते खा तस्का हे पहकैपी मिस्ता धैपी थते खा तस्का हे पहकैपी मन मन एक सान मुतु मय धैपी स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त खनेवा येल मेजु छला सोसो था छ हे जक खा मस मस काम मेजु छला मा बन धाम थे हे जो निचा धैपी भम्मा थे भुनुनु हाला जुलिपी निचा धैपी भम्मा थे भुनुनु हाला जुलिपी बाबला पी मिस्ता खनकी खाना ला जुलिपी स्वयम्बुया त निचा धैपी भम्मा थे भुनुनु हाला जुलिपी निचा धैपी भम्मा थे भुनुनु हाला जुलिपी बाबला पी मिस्ता खनकी खाना ला जुलिपी स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुया त स्वयम्बुला ए वदैला भाजो छ धक्सिक माथे छ ल्युल्यु या गेले सोय मनिसंका छोया तेना छ
एको नासे लुफी हाई न्याकु कया जुइमते एको नासे लुफी हाई थाछे चोचो बुरी कन्या झुल्की सुना छु मधै स्वयम्भुया त न्याकु कया जुइमते एको नासे लुफी हाई न्याकु कया जुइमते एको नासे लुफी हाई थाछे चोचो बुरी कन्या झुल्की सुना छु मधै स्वयम्भुया त स्वयम्भुया त स्वयम्भुया त खनेवा येला मेजु छला सोसो था छ हे जक ख मस मस काम मेजु छला मा बन धाम थे हे जो मनो बागा ख गुको हाकायै गु मा कफी मनो बागा ख गुको हाकायै गु मा कफी स्वे हे बुख्या छथे छोटे खना तैमा भई स्वयम्भुया त मनो बागा ख गुको हाकायै गु मा कफी मनो बागा ख गुको हाकायै गु मा कफी स्वे हे बुख्या छथे छोटे खना तैमा भई स्वयम्भुया त स्वयम्भुया त स्वयम्भुया त स्वे भइला ए बदैला भाजो छ धक्सिक माथे छ ल्युल्यु या गेले सोया मनिसंका छोया तेना छ फ्याफुई हे यागु खसा ख ख बुदु फ्याफुई हे यागु खसा ख ख बुदु लासा सहुया या ख क्याजी पेपे लुदु स्वयम्भुया त फ्याफुई हे यागु खसा ख ख बुदु फ्याफुई हे यागु खसा ख ख बुदु लासा सहुया या ख क्याजी पेपे लुदु स्वयम्भुया त स्वयम्भुया त स्वयम्भुया त खनेवा येला मेजु छला सोसो था छ हे जक ख मस मस काम मेजु छला मा बन धाम थे हे जो